téléspectateur ɓe assalamu aleykum wonɓe darde Jama TV. assalamu aleykum kalannoɗo ɗi jeɗɗi ɗen fo en hewtay ɗo 22h destination 23h par ce que ɗo gandi ko inede taw woni émission men on miɗa andi noon hannde komin tardi seeɗa hatta kadi watten worɗen noon yoɓe ñamade nde ñawluɗen jama o nden avant mi annonce ɗum avant yen fuɗɗo émission o moƴƴa moƴƴa ara en salmininiraɓe ɓen fof e babiraɓeɓen e bappiraɓeɓen e koddiraɓeɓen e kala monoɗa hoore ma en tout cas ɗum tawi ko satte hoore mum yo Allah wala ɗon itti hoore jam moƴƴere kam mo kala hetta activité ji mum golla golle labaɗe moƴƴuɗe e heɓa ko nattora ka famille mum ara en salmini jama on foppe en accali hay e goto en accali kadi hay accuɗo hoore mum naafimo accali hoore mum hara ɗon andi noon hannde ko jeudi le 23 décembre le 23 novembre 2023 donc harayi hannde vraiment piiji wolteɗi gaaɗi no ɗuuɗi par ce que ɗen mari Oustaz Karamoko Doumbouya waɗana ɓen ɗo tafsir Qur'an kono noon hannde wonaka tafsir Qur'an ɓe ari hannde ko golle maɓɓe personnel ɗen ko ɓe watta kon hannde ko ɗum senni ɓe ka émission men ndaaroyiɗa ɓayɗo nganndi o émission ɗo ndaarɗumo yiiɗaymo ko on ɗima émission o ndaaroyiɗa haray salminen Karamoko Mamadou Winde Diabo jooɗiɓe télémile fewno ɗo e kamɓe famille maɓɓe fo e ɓe gura maɓɓe nden Oustaz Doumbouya sans plus tarder assalamu aleykum. aleykum salam wa rahmatullahi taala barakatu dj bela jooli naam yimɓe jang jantum alhamdoulillahi Oustaz Doumbouya waɗoɓe tafsir Qur'an ɗo e vendredi je ɗen fof surtout mawno janggo ko 15 heures yoni wara kamɓe jooɗi ka plateau ɗo hande noon ɓe ari ka Jama TV e invitation ngo ko Oustaz Doumbouya ɗo wawi présentade ko onon woni homɓe ha Jama on anda ko onon woni homɓe. Naam ko noon woniri. Naam aray ko min woni sa ni Oustaz Doumbouya sa wi kadi Ibrahima Doumbouya taalibe Karamoko Mamadou Winda Diabo haray fof muɗum miɗo noto d'accord sabuna buy ko ɓuri lan andude ko takko Karamoko Mamadou Winda Diabo d'accord e ko fanɗi ko woni joni 12 ans 13 ans bimɓe kikeɗe jammañe lorma komin e Karamoko Mamadou Winda Diabo ko menen andude jammañe lorma bimɓe kikiɗe d'accord wona ko suuɗi d'accord haray ko noon e Karamoko Mamadou Winda Diabo woni ko e wonaka buumi wonaka suuɗi ko gonga mais Karamoko Mamadou ko Karamoko ɓe anduɗa hoore ma wallayɓe yimɓe wallayɓe yimɓe surtout ma andeji mum fewno ɗo noon hiɓe déplacé yeehi lagine quand même baba e maɓɓe no feƴƴinno ɓe yeehi hura gonɗen fatunde mais est ce que ko Karamoko Doumbouya ɓe acci ka place mum golle koɓe gollayno kata Karamoko Doumbouya golta ɗi golle ɗon ko noon woniri nam ko min woni koɓe acci ka place maɓɓe ɗum déjà wona premier fois hiɓe accalan ɗo d'accord no gasa ko fanɗi o e no wawma enude para ilandema 2012 e ha addi hannde e koɓe senoto guine kam fof ko min ɓe accata ka place ɗon d'accord e joga e client ɓe hino wawi seeditade ɗum ɗon e on tigui inata ono andi ko Karamoko mum andi kon fof mais kono yoga e piiji e joni on tigui andi e junggo mabɓe ɓay ko noon goɗɗo ko jangguɗa o ko jangguɗa e a wawata andude fof kono ko yoga e ko wallitorde ko joni alhamdoulillahi rabbil alamina e yoga e piiji meɗen wallodirde joni d'accord yoga e piiji ɗo wallodirde Karamoko Mamadou no sifo piiji ɓuyɗi anɗa hoore ma ɓe wallira e jamma on est ce que ɗi fof ɓe hakkillemani e yoga e majji hiɓe accirinmi wono honɗi e honɗi ɗa wawi détail de ɗi par ce que jama on humpa par ce que Karamoko Mamadou vraiment ko ɓe joni ɓe gama wulɗama ɓe laggine e Sénégal mais fewno ɗo ni ɓe indela wosi tawi mi yata mi wontira toon il faut que ɗiji Karamoko Mamadou ɓe gollirayno ɓuɗɗin tawi ɓe akkirma e mum détail ana jama on ɓe anda ko honno ɓe arda ko honno adresse o woniri ko numéro téléphone on ɓe wawi noddude fi yoɓe hewtu ka Karamoko Mamadou e nam ko noon woniri Karamoko Mamadou e hiɓe wallidir ɗo yimɓe ɓen piiji ɗin buy e télé makka ana golɓe e wallita golɓe ko waɗi neɗɗo on e hay goto wawata innude ko an arsikata neɗɗo on kono jammaji ɗin heno ɓurdi saabu no Allah subahanahu wa taala ini torelami okkoram kala ɓurɗoma ɓattade Allah subahanahu wa taala ma ɓurɗoma andude no tororte mais ko sa torori Allah subahanahu wa taala no hana tororede noon o jaabina saabu Allah subahanahu wa taala ini torelami okkoram uni e mana astajibu lakum tore lami okkoɗon sa tori ka tun Allah subhanahu wa taala kanko okkay duwa yanata e leydi ko alqur'an noon woni ko tororte Allah subhanahu wa taala ko ɗum woni ko ɓattorte Allah subhanahu wa taala meɗen wallito jamaji ɗin piiji ɗin fof siko wona nawnare ko waytata wona wa jinna e fi uddital fi hijabu e yimɓe ɓen andir noon e fi wona wallitorgol wona ka dewle e fi wona yaadu piiji ɗin fof ko anndanɗa hoorema jama o ina sohla meɗen wallitore piiji ɗin heewɗi wawata ko sifade sabu ne ko somi e gandal ko no ɗuuɗi so goɗɗo wiyama tun Karamoko anndu haray
piiji ɗuruɗi heno suuɗi ɗon. Donc wono yaadu ɗum kon no wallita jamma ɗum ɗon wona yaadu ndum wona yaadu ndum ko adi kon fof goɗɗo taw bala hiɗen darnamo waɗa nde on tigi listi ƙara annda hoodere makko nden sabu no neɗɗon ko so tawi woni ko faala yaade o ko faala yaade ko so tawi woni happu on hewti eyyi so tawi woni tun happu on hewti ma so tawi woni arsike makko on hino ka wone yaade toon e bawgal Allah si a toranike mo tun o yahay. D'accord, si happu on hewtali o wata non si happu on hewtali o wata yaade sabuna ko Allah subhanahu wa taala fewtata toroɗa eyyi ko noon si arsike on tigi onno tun si a tori ko Allah subhanahu wa taala ko yaaguiɗo yurmede si a tori ko tun Allah subhanahu wa taala ana ceppude yurmede makko nden si a wulli Allah subhanahu wa taala tun a andi honno ɓattortamo wulla e makko Allah subhanahu wa taala kanko ko o joni cagati ɗum ɗon wullugol e Allah jemma ko wirdagol waɗa piijiɗi anda hoorema en tout cas voilà konno il faut adi kon taw neɗɗo on ko watama e Allah subhanahu wa taala jaybinandema duwa fam tata ko laɓɓingol hoorema taw d'accord mi laɓɓingol ɓernde ma nden wona neɗɗo laaɓuɗo e laaɓa kadi hakkude ma e Allah subhanahu wa taala si a tori ko tun Allah subhanahu wa taala o jaabinante. D'accord. Ustasi wi ɗon ka yaadu ko fii ɗum ɗon fi darnode lissi gara daron hoodere makko nen ko honno si tawi kadi Allah newinanayi mo kanka o yaha toon darno mo no ittana mo sadakaji par exemple ko sadakaji ittanto mo itta walla ko no guerto ɗum ɗon eyi ɗon ça dépend wadde neɗɗo kala e fiyake muɗum neɗɗo mo kala e hoodere muɗum nde si a darani on tigi ɗon ko so a daari tun ɗon si yaadu on tigi ɗum ko sadaka ko yaltani on tigi wo no gasa goɗɗo daranoma ɗo joni si yaaduma je bela gorore yaltane walla goro sappo yaltane goɗɗo goo dareneɗa fi yaade makko noon tawa heno landi balil walla nagge a faami donc alhaali on ardude on tigi on noon par ce que jammaji ɗin ko niveau ji kono ardirani on tigi ko yaltani on tigi o si tawino tun ɗon a daari sadaka on yalti tawi arsike on tigi no toon sadaka on ittama on fewti rabbu samawati al ardi on Allah subhanahu wa taala no wawi huntude haaju on tigi o. Merci beaucoup Sati Doumbouya ɗum ko fi onon faalaɓe yewde ɓen par ce que min fewn ɗon faalaka yaada e nokku sagan si mi yiɗo ko laguine mi yawta ka nenami mi wona ɗon balɗe si mi ara noon sa mi ƴetta préparation pour yawgol Europe voilà aray mi salmini jamma foof régime o hakkide numéro téléphone on 78 116 82 yaden e numéro téléphone 38 donc hara Sati Doumbouya sen iwi ka yahoɓe mi nani kay ɗon maka fi si goɗɗo nawni wono mo jinna nangi wono et cetera ko honno kadi ɗum ɗon ñawdirton ɗum ɗon e bawɗe Allah ɗe eyi ɗa andi ɗi jenna seytanaji ɗi yiyeten ko enen e majji wondi on faami surtout neɗɗo so tawi woni o heewata jantagol inde Allah subhanahu wa taala ko waɗi noon seytane e koye ɗi jinnaji o rewata o wawa e hettude banu adama o a faami bon neɗɗo so tawi woni o heewa jantagol inde subhanahu wa taala seytane o ɓuuri hewde kono seytane nanggay on tigi eyi ko ɓuuri hewde kadi e seytane koye suddiɓe ɓen ɓurata nangude bon si ɓe sowike hawra kadi e ɓiɓɓe ɓen a faami fana koye suddiɓe ɓen ɓurata heɓude doole bon joni noon so tawi woni seytane on heeɓi on tigi seytane ko alqur'ana ni ko piirte eyi ko ɓuuri fanɗude e piirgol seytane alqur'ana ko auzubillahi mina cheytani rajim e goɗɗigoy inchallah neɗɗo on so ari tun tawi wimo wondi e seytane si tawi woni ko moccagol on tigi landi meɗen wawi moccude on tigi seytane guilnoy on tigi inchallahu rabbi guel yalta guel accita on tigi par ce que tawi woni kadi hin koko hana windede o looto walla o yara fof muɗum harayno woodi e baggal Allah siko seytane wondi ko guel tiiɗi doole o ko guel tiiɗi doole komin jonnata on tigi on si o memi tun seytane on yalta e makko. Mais pourquoi Oustaz Doumbouya wi ɗon ko jinna seytane ona ko rewɓe ɓurata nangude edi worɓe ɓen pourquoi rewɓe bon par ce que andi ko ɗon ɗi ɓurata heɓude doole ko ɗon ɗi ɓurata heɓude doole ko waɗi hay so tawi woni hara sonnajo e so tawi woni sampo ko ɓuuri hewde kon so tawi woni ɓe woni ko sowiɓe ko ɗon ɗi ɓurata basade maɓɓe par ce que ɓiɓɓe ɓurɓe hewde ɓen ko so tawi woni e sonnajo on sowike ko ɗon ɗi natata on tigi e ɗi nanggora ɗon ɓiɗɗo o ɗon woni ko gorko woni ko suddiɗo a faami mana andi ko sonna ɓen ɓuuri wondude kadi e seytane ko ɗum waɗi fati tigi ko sonnaɓe ɓe ɓurata wono honno il faut détail noon ko pourquoi sonnaɓe ɓe ɓuuri wondude e seytane suddiɗo ɗen anda suddiɗo ko seytane eyi suddiɗo bon ko ɓuuri hewde mana ko sonnaɓe ɓen ɓuuri wondude e seytane e dihiɓe ɓen d'accord merci beaucoup Oustaz Doumbouya taliba ɓen ka Winda Diabo ka karamo ko Mamadou Winda Diabo haray tigi on hande ko addiɓe ɗo ko fensitugol tun andintina jama on ka tufunde karamo ko Mamadou ɓe telemile ɓen wonɓe Wakam adresse on ko Boutique Diallo ha joni haray ha joni kanko
Ibrahima Oustaz Doumbouya ko ɗon karamo ko Mamadou accimo par ce que mahi ɗon andi karamo ko jon haray toujours no wondi e talibaji on no wawi min ɗo si Allah jaɓere la wondi e woɓɓe goɓe mi forminani mude ka télévision ga donc c'est comme ça karamo ko Mamadou e Oustaz Ibrahima Doumbouya wari kono noon ɓe fof koɓe telimile kadi voilà haray tigi tigi on Oustaz Doumbouya hande mi ƴetta premier auditeur ka ligne. Assalamu aleykum. Allo oui. ɓeɗo Oustaz Doumbouya ɗo falana humpondirde. Oustaz Doumbouya falla humpondirde. Ko question ma ko posaɓe. min humpondira tuma mi nani ɗo ko ɓe wi ko ɓe waɗata ko. D'accord joni ɗo an écoute tun télé o men jonna numéro téléphone maɓɓe on. Hellala. Après noddoya nani. Awa. Merci beaucoup. Allez, 78 116 82 38. Men jonna joni numéro téléphone Oustaz Doumbouya on men wawa famondirde e Oustaz Doumbouya e on tigi immoya ka wiyete ɗon Wakam adresse on ko boutique Diallo Wakam. Donc haray kala yawɗo ɗon eɗon andi karama ko Mamadou ko wat adresse on ça fait 25 ans plus karama ko Mamadou no Wakam si ɓe voyage ko hikka ɓe waɗi tournée africain par ce que ñande her ɓe Sierra Leone ɓe ƴetti Sierra Leone ɓe ƴetta kadi ɓe naɓira Libéria fi ngulamu nandi noon si Allah jaabini par ce que ko naɓunoɓe kon ko opposant jojo naɓunoɓe ton e Libéria Allah waɗi on opposant jo gagnike on hande Jojo a perdi donc hay winda jaabo ko wi lan awa dey duwaji ɗi jaabike hara en salmini e moƴƴa moƴƴa Oustaz Doumbouya fi ka uddital kadi ka uddital ko hon ɗum waɗata hara par exemple min mi ronku heɓude mi ɗaɓɓi ha mi ronku heɓude est ce que ɗum kadi ka utta ɗo wawi waɗande ko jaggoga ko duwanagol on tigui ko Allah ko toranagol on tigui andi toujours koko wiyeten kon e ko ɓurata en haɓude fi wallu ko arsike wallu ka jiidi e mana alhaaliji ɗin fof fami neɗɗo hino faale hunde nden tawata hinde daganimo hinde wawi wonde mi andi pullo fuutay ni hunde no dago ella haɗa nde ñaamo a faami bon ko enen e seytane no ko cippidinaka leydi ɗo seytane wiwno kala ka nafoore hummen wawata wonude o bulo kay ɗon hara nafoore nden heɓotako a faami voilà nafoore nden heɓota ko acca 78 116 82 38 assalamu aleykum. Aleykum salam min numéro maɓɓe on jonnoton lan ɗo awa ƴettu ɗon ko jeelu 77 667 77 667 77 77 56 56 joni ko 77 667 77 56 677 77 awa habde après 77 joni habde en puɗɗi to ko 77 67 67 waɗon 77 encore 56 gasi joni mi noddaɓe janggo jarama merci rabbi voilà jon noon Dj Bella seytane dogira e ɓalli men ɗi wonan ɗi ƴeeƴa dogirta noon bon neɗɗo no andi ko seytane ko minal jinni wan naasi seytane yimɓe kadi no woodi ɓe andana hoore ma no tagi ka hoore leydi ɗo Allah subahanahu wa taala no okki ɓe gandal hara ko gandal lorrirgal ɗum c'est normal ɗum ko haqqan a faami no gandal nafirgal woodiri noon kadi gandal lorrirgal kadi ko noon woni ko woodiri no woodi woɓɓe goo no andanɗa seytane yiɗana e moƴƴere noon ko noon kadi ɓe yiɗa aade maɓɓe heɓa moƴƴere joni noon Allah subahanahu wa taala wi neɗɗo an Dj Bella si a suɓi kadi o ko boni ko Allah subahanahu wa taala wallete e hoore muɗum a faami par ce que Allah subahanahu wa taala hojjata bonɗo mais onni ko nanguitoreya on tigui ñande janggo pasi o okkay Allah subahanahu wa taala no jonni seytane pouvoir o waɗa ɗo kala ko faala kono Allah subahanahu wa taala ni kala jokkuɗo ma seytane an e makko on fof moɗon mi waɗoya on e fedde wotere ñande janggo no seytane marirɗo no woodi noon kadi yimɓe go marirɗe no yimmotoɓe ɗo kala arsike neɗɗo on fes o faami kala arsike neɗɗo mais joni noon ko alqur'an tum wawi combattude ɗum ɗon fesi itta si tawi woni goɗɗo hino kattuma ɗo Dj Bella fi kaluma arsike woni saabu kaluma arsike ma winduma iri faami ma wirduma wanma goɗɗum ngol si min daari si darama tun mi yi hoodere ma nde e baggal Allah si tawi woni ko du'a hanaɗa waɗanede walla si tawi woni ko yo winde looteɗa en tout cas no pouvoir seytane woniri hoore ma ko ɗon so min daari ko ɗon mi watande ko ngam mi wata rewrude min combatta hakkude ma e seytane o accitama fes donc manam ko ɗum gatta arke so woɓɓe ɓen ɓe heɓa ɓe ɗaɓɓa ɓe ronka heɓude goo oui
D'accord. Voilà Oustaz Doumbouya toujours jonna numéro téléphone mon on ɗon ande mari invité ɓe buy habbi ɓe kay gadi ka plateau gandi Jama TV joni yaaji woni Jama fo no sohli par ce que ɗo gandi tournoi portal fi ɓantal souci fo résident à Dakar on kadi no joude terrain yakar inchallah wala noon jaɓiɓe kamɓe kadi ɓe ara joni FC Guémé FC Pellum ɓe ara ɓe waɗa face à face ɓe andina men ko hon propose ɓe programme et dimanche inchallah hara Oustaz Doumbouya par exemple wano ka arkete ɗon ko honno gerdo ton ha tawata ko pelleret on tigi hetta e hoore mum wawa kañ kadi fiɗɗitade e côté golle mon ko du'anede a faami ko waɗanede du'a bon e lootanagol fof mum hino wona par ce que neɗɗo kala hunde nde faalaɗa il faut que lootanaɗa nde hino woodi dambude ɗen fof hino woodi d'accord exemple o joni neɗɗo si tawi hara tawi woni hara ko sonni so tawi woni hara dewgal sattanimo dammugal ne modi kadi alqur'ana on Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa ul linnas ay alqur'ana ala ko nde acci ay no woda non hara an a faamali ko do neɗɗo normalement kala normalement si tawnata yimɓe hino gollitirde ɗum alqur'ana on tigi 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 jolle ɓen hanano tampude ay sabu noon sabu alqur'ana ɗum ko kaafa wonande jolle ko silahun lil muslim fami alqur'ana on acca foy ko nde sifa ul linnas siko fi dewgal sattani o tigi dambugal no wodi wonde ko rewrata du'anaɗa on tigi newo siko fi ɗaɓɓere nden kadi fof mum hino woodi on tigi siko ko windete o winde o looto jokkindina ɗon kadi du'a on e bawgal Allah newoto mais on nani ɗo lafi dewgal par exemple par ce que no woɗɗo ara e guerteɓe mum ha ɓe jombatake ɓe wona ɗo ha siradi ɓe mabano 20 ans 25 ans 30 ans 40 ans hara ha hande goɗɗo wolali fi maɓɓe est ce que ɓen si yeehi wano sifa ɓen si yeehi kam on haray udital mum no woodi e bawgal Allah no wawi wonude d'accord ɓe daari tun tawi no wawi wonde déjà ko ɓuuri hewde kon ɓe dewgal sattenta ɓen ko ɓuuri hewde ko ngatawa haray wona ni tum si goɗɗo woni 25 ans ha soti ko 30 ans o heɓali dewgal ko ɓuuri hewde ko ngatawa wona ni tum tawi ko ɓuuri hewde ko haray batte junggo hino woodi illa sono ɗum hara mo wondi e jinna seytane fami ko wiyete wona nooro ko waytata se kadi ɗon piiji nono nooro par exemple wona nooro andi ko wiyete jinna seytane e ko wiyete wona leeɓol nooro hiɗi wawi wadde ɗum e goɗɗo déjà hay kanko e hoore makko hara ko fijilar tuweltamo voilà hay ko fijilar tuweltamo hay goɗɗo wolanimo fi dewgal taw hara considéra ma hay tawi goɗɗo hay so tawi woni hara goɗɗo yiimo ko fi aduna tun considirtamo fi wona dewgal d'accord hara par exemple no ko foti fof ko laaɓa fof si so yiyama tun ko fi fijilaru en proposatamo fi dewgal donc ɗum ko jinna seytane watta ɗum voilà par ce que andi ay seytane ji ɗin hoore muɗum no waɗa e goɗɗo andanɗa hoore maɗa haray wona ko nafata ma kon tun yiɗata mana koko weeli womo wonkima ken tun basotoɗa e muɗum hara noon wona ɗum wonno nafoore mande ɗum hoore muɗum jenno seytane jiɗo no waɗa e on tigui voilà Oustaz mi lanɗo on question goto par ce que debbo go ñande go question nanno o inni o en tout cas kanko mo tampi o anda kon ɗum waɗi ɗum piji ɗon o si tawi joni o waalike ka danke makko kanko e modi makko ɓe yiidi mban woday kadi si modi makko immike tun e hoore makko woday kadi ko ari e makko ɓe yiida kadi mbaldi comme modi makko ɗum ɗon noon ko golle seytane noon faami par ce que Allah seytane ko ɗum o wi ko ɗum waɗi sala innama amwalakum wa awladukum fitna jawdi e ɓiɗɗo ko fitina seytane ko ɓuuri hewde kon si tawi woni ɓiɗɗo e son gorko ko ɗum waɗi so Allah subahana taala ni neɗɗo ko faalaɗa sodama ko hawjuma o ko hawjuɗo o wi ardinane hoore moɗon ko ɗum Allah subahana taala ni ardinane hoore moɗon goɗɗo wonan andirɗa sa ɓanni ñiiri noon daganta ko jollugol jungo ma ñiiri ndi a wiyali bisimillahi a sonnama kadi ko hawjuɗa o ko hawjuɗa daggota ko yottoɗa e makko a wiyali bisimillahi hino woodi kadi duwa hanaɗo janggede ɗo sarna bisimillahi on tum allahumma zannibuna seytani wa janniba seytani ma razaqtana Allah dandu men seytane danda seytane ko wonɗa men arsude ɗo mana ɗum ɓiɗɗo wona ɗo e heɓede ɗum ko waɗi neɗɗo o yottoto seytane o doggira e meɗen wonan ƴiƴani on dogirta e meɗen noon goɗɗo hino yotto e sonna mum ha o gayna seytane ara kañum kadi yotto ɗum seytane yettike ɗon gogol si ɓiɗɗo heɓike ɗon on ɓiɗɗo ɗon ngal rewragal wo rewragal nene baba yangoda e makko haron ka c'est impossible o wonantaɓe ka o faala ɗon par ce que ara ko seytane woni moye dirisude joni noon koko wiwɗen kon seytane ala ko piire sina o alqur'ana ay jalgora ko ɗum ɗon tun wata combattude alqur'ana ɗi jeena e sappo fami ko ɗon tun wawata neddirde seytane wallu ka arsiki ka hijabu probléme ji maɗen fof ko alqur'ana wawata fajirde a faami ko ɗum waɗi neɗɗon si tawi woni ko ɓuuri hewde kon seytane hino onni o kafida e maɓɓe mi kafida e ɓiɓɓe mon ɓen ayi goɗɗo ɗum ko alqur'ana no yewti ɗum ko laaɓi pos neɗɗo hino yetto e sonde mum ha gayna seytane ara yetto e makko
merci beaucoup aray voilà landi ɓen ko gonga ɗum piji fof no wawi wonide mais oustaz mi yey ɗo wano goɗɗo no jombe pendant o jombe wona 10 ans 15 ans 16 ans hara o jibinali est ce que ɗon gayna ɗum ɗon kadi way e bawgal Allah lannata no gasa e ilandema min nayi 2012 ha addi hande e boyi no seeditano ɗum ɗon karma ko Mamadou Winda Diabo gerdeɓe jiidi ha ara e Allah subhanahu wa ta'ala waɗa men sabu o mi wiima kon sabi ko andugol laaɓi ɗin tun jijey bela ko faalaɗa yaade nokkure nde ko faalaɗa yaade nokkure nden si anda laawol ngol a wawata yaade awi bon Allah subhanahu wa ta'ala addu'a o muhol ibadi il faut que ɓattoɗen Allah subhanahu wa ta'ala anden mo anden kadi kono waten mo tororde ami si en torike mo tun Allah subhanahu wa ta'ala ko yaagi ɗo yurmede o wallay d'accord heno wawi wonde no wawi wonde par ce que mi yiyay pousse yimɓeɓe jiiɗo ɓenna ko ɗaɗi ɓe yarata ko condi ko ceeɓe et cetera onon kadi ko ɗum wallidir ka meɗen goldira condi meɗen goldira kadi windugol o faami e du'a foof par ce que acca kette woni tardi assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jam e yonan alhamdulillah ɗo noddame honɗo ɗon maake honno na koko tele ɗo men yaala ɗo ko laaɗa jande seytane nanɗon ɓe tele ɗo awa joni habbelam mi jonna o numéro ustasi joni nani awa ƴette 77 awa jonnanenam ɗoppaytinam min janga 77 e arde jonna ɗo awa abbe min abbe min addo ɗo goɗɗo ƴettanande Mamoudou ari ƴettanan ɗo numéro allo no meɗen heeɗi meɗen habbi Mamoudou awara ari ƴettanan ɗo numéro ƴettanan o numéro ɗo allo arde jonna numéro allo ƴette 77 allo oui allo haale 77 zone ɗoytal télémo ngam famodirta moƴƴa régime merci beaucoup après min jonnayi 77 merci beaucoup après min jonnayi joni numéro wota on akkitu régime s'il vous plaît wota on akkitu télé on min jonnayi joni numéro ɗo e ustasi Doumbouya wayno min jonnayi numéro téléphone on wawon ƴettude sur les faux hayka écran régime on wawi windande numéro téléphone ƴetton numéro on ko 77 waɗon 667 waɗon 77 56 77 667 77 56 ko on woni numéro karamo ko ustasi Doumbouya way hari ɗon DJ Bella wona ka jiidi ɗon e no wirɗen no woodi woɓɓe goo andanda hoore maɗa tawa e geeƴi ɗin e hino jogii probléme tawa hara hino fanɗi ko haani e mottidirde mana ko wiyete ko mani kon ha ɓiɗɗo heɓo tawa hino fanɗi bon exemple ɗon on condi ko andanda hoore ma ko yarete e ko ɗum ɗon wawata e wallude e geeƴi ɗin ɗi ara kadi haani wonde ɗon wawa marde ɓiɗɗo on bo geeƴi ɗin sino jogii probléme haray umannota ko ɗum waɗi par ce que no woodi e sondame goɓe andanda hoore maɗa ɓe ala ko wiyete geeƴi fes ko wiyete geeƴidirede kon ko ɓiɗɗo on heɓoto ɗum on ɗon si darama tun tama geeƴi ala toon rewral ngal o on ɗon o heɓata wona heɓowo mais e bawgal Allah somin daari tun tawi geeƴi ɗin hino toon ko fanɗi o ko fanɗi haray hino woodi ka rewrete woni ko ɗaɗi on tigui jonnete yare koko windete ko duwa walitorte e bawgal Allah so rewama ɗon on tigui heɓay no woodi kadi e seytaneji go no wirɗen noon ko ɓuuri hewde kon jinna seytaneji ɗin koye sonnaɓe ɗi basoto kon ɗi ɓurata heɓude doole bon no waɗi e golle jinna seytaneji ko so tawi woni goɗɗi goo ko so tawi woni gorko on yettike e sonna mum
ngel ara ngel yotto ɗon a faami ɓiɗɗo so waɗama wona ɓiɗɗo seytane hara o famodirtake ƴette auditeur ɗon ar 78 116 82 38 allo allo on jarama no wayni alhamdulillah are ko fala yeeru ko tan ko dunya ɗon bisimilla bisimilla min si tawi ɓe wawa gollude ko winda jago gollata ko ni Dakar ɗo ko apprenti maɓɓe do ko talibajo maɓɓe yoga e piiji koɓe gollata ko men gollay fi wallo ka uddit si wallu ka uddit allo oui ko goɗɗo goo no fala yiidu golle maɓɓe si tawi noon hiɓe wawi gollirde wano karmo ko winda jago gollirta noon ɗum ɗon so seeni kawti ka place e men tindi o wawa andude so men wawirano e so men wawirtano awa are kadi nayi ɓe sewti andi ko menen e winda jaabo gollidde daho menen maɓe gollide alpre ware nayi ɓe seytini non seytani ala seytani ala ɗum ɗon so seeni kawti ka place e men tindi o wawa andude so men wawirano e so men wawirtano awa are on jarama merci beaucoup inchallah rabbi acca merci beaucoup oustaz hino woodi kadi jinna seytaneji goo golle majje ko so tawni so tawni o sonna gorko on yottike e sonna muɗum ɗi ari ɗi yottike ɗon ko bonnugol ɗum ɗon efface fes ara ɓiɗɗon wata wonde ay ɗum ɗon fof ko seytane fatade tawni darama taw ɗum ɗon fof so gollama tawama baggal ala ina wawi iwde fes yaltina jenna seytane on on tigui fes d'accord c'est-à-dire tanki par ce que mi ɓe rewɓe on surtout maɓe rewɓe daneɓe labaɓe tawata vraiment c'est impossible on nde moodi mi andara ko si waɗi piiji woni e maɓɓe walla ko on ɗum bon c'est impossible goɗɗi goo goɗɗum goo angal e sonnaɓe goo ɓenne ko jinna seytane ɓe wondi hara wona jinna seytane par ce que woɓɓe goo rewɓe kadi hino ɗayna ɗon hoore mum par ce que rewɓe goo kadi so tawi woɓɓe goo si hino laaɓa bon haray tigui tigui e gorko moɓe yiwo haray ɓe yawiti ɗum noon kadi hino kata on tigui andi ko ɓeynete ko wawi so tawni a naati e marché a woni suɓa ɗum ɗo suɓa ɗum ɗo suɓa ɗum ɗo a suɓa ha hawra e ko kaani par ce que ko wiyete kaliére debbo kon na ko juuti kono nayi fof maɓɓe andi ɗum sonnaɓe ga tawi siɓe daaraɓe tawa ɓay hiɓe jogui ngari hiɓe laaɓa fewne koɓe laaɓa ɗon tawatata gorko kala ino ɗon fewti ɓe fi dewga surtout si tawi woni gonga ɓeya pose on tekka ara ɓe considéra a faami bon hara noon ko ɓuuri hewde kon kadi on sawi worɓe aroɓe maɓɓe ɓen ara koko fi aduna hollata ɓe ya noon ha kaliére maɓɓe on passe hande kadi tawatara hande kadi ɓeɓe faaleteɓe ɓe faalatake ɓe hande kadi ɓe jooɗo ɗon ɓe inna bon ko katta ko ni nangan hara wona ɗum hara koko fewndu ko ɓe hanuno daranade dewgal ɗum ɓe sali aranade dewgal ɗum kadi hino waɗa kayno katoɓe merci beaucoup oustaz Doumbouya 78 116 82 38 oustaz Doumbouya a yiye goɗɗo no guere ɗo o guere ɓe ha ɓeronka heɓude lekki wono gueraɗo ɗon wawi ken kadi wallitade on tigui guere o ñiwa e makko bien sûr fof mum hino woodi ko min kon lekki guere hino woodi faami woni ko moccagol woni ko windigol looto fof mum hino woodi par ce que ko ɓuuri hewde kon si guere waɗama e goɗɗo ko ayɓe ɓen e jinna seytane mana andi ko minal jinnati wannasi seytane ko jinna yimɓe ko ɓeyɗiɗo hawtodirta neɗɗo goto waɗamo guere ɓeyɗo noon ala ko ɓe combatirta sina alqur'ana o faami fof mum hino woodi si tawi woni tun andanɗa hoore maɗa jinna seytane no on tigui woni ko guere siko yo mocce walla so tawni ko lekki e lotto ko windata ko so tawni memi ɓandu makko on tun sunnira e jinna seytane nga handirta ha ƴetti legalité tugui e ɓandu goɗɗo obligatoire ɗi yalta e makko voilà oustaz Doumbouya woodi pose de question wondema ɓe wonɓe Europe ganduɗa hoorema en tout cas no ɗon ɓe ala heɓde kaydi ɓe wakkili ha fayda koɓe suuɗo walla ɓe hokkore ɓe ñaama par ce que Europe sala kaydi ara temɓe goosi wo est ce que ɗo wawi ɓe wallitade si waɗin piiji ɓe gollana meɗen wawi torade lannataɓe men woni e toranade ɗo wonɓe Europe ɗo men toranade ɗo fi kaydiji ɓe noddame wi alhamdoulillahi l'essentiel on wona wonɓe Europe ɓen ɓe noddu si ɓe noddi faami ɓe addi adresse maɓɓe men haalani ɓe addi adresse maɓɓe men daari si torama tun ko wiya kon Allah subhanahu wa taala kanko ko torede o yiɗi faami e andugol sayiji ɗi o torateɗen e leereji ɗi o torateɗin no woodi sayiji ɗi immotoɗa ɓattoɗa Allah subhanahu wa taala wullama ko hollama haaji ma on e baggal Allah inchallahu rabbi o jaabinay acca oustaz Doumbouya ni jama on fop no faala yaade Europe par ce que fo haray no faala vraiment piiji ɗin toon moƴƴa nam tañinagol haray ko toon ɓurata voilà est ce que wono Europe toon kadi onon hiɗon wawi walde on tigui ha heɓa golle toon hara koye toronde Allah si on famodiri no wawi wonde
ɗum ɗon fof lannata ko anndanɗa hoore maɗa ɓe ƴokkomi haalanma kon a faami min karanko Mamadou ilandema 2012 ko minen wondi a faami bon karanko Mamadou kadi ko sabu needi andin e gandal ɗal ngal par ce que hunde nde fof ko Allah subahanahu wa taala watta sabu par ce que sabu ɗum ɗon min ayidiri ɓe ɓannitirilam a faami ilandema 2012 ha hannde ko minen wondi bimɓe kikiɗe jamma e lorma donc an ko qur'ana o taliba yagal qur'ana ya jannguɗa konto jannguɗa ni min ko telmile sogolon barlande toon mi janggi telmile sogolon barlande ko toon jannguɗa qur'ana toon mi janggi a jippinɗa mi jippini laabi tati d' accord jippinɗa laabi mi jippini mi linti laabi ɗiɗi mana alqur'an mi jippinimo laabi tati mi karanko an simen du ondiri lintuɗo laabi ɗiɗi tabarakallah machallah vraiment no duwa acca oustaz Doumbouya ere men nde neɓata yoni de déjà fawi 6 minutes ko hon ɗum marɗon ko yewton jama on jonniron numéro téléphone encore accon moɗo kadi hara men jonnayi numéro téléphone on jama on ko adresse on ko honto ko wakamo ha joni ka adresse Karamko Mamadou ka on sotti Karamko Mamadou Winde Diabo adresse maɓɓe ko ɗon min woni ha joni men sottali d'accord men sottali bon komi wawata hollude ɗo e jama on hay goto wawa ko Allah subhanahu wa ta'ala wawi kono noon Allah subhanahu wa ta'ala mo kala no wodi ka o okki ay ko waɗi ala ko Allah subhanahu wa ta'ala watta sabu mana ko Allah subhanahu wa ta'ala yanñi ɗuɗɗiniri tagore nden o okki mo kala ɗum ɗo okki mo kala ɗo ko fase koye jama on nafidiri ay koye jama on nafidiri mo kala Allah subhanahu wa ta'ala no okki ɗum ko wawa nafirde jama on hay goto noon wawɗo ala ko Allah subhanahu wa ta'ala wawi mais e bawgal Allah piji ɗi wiwma ɗo ɗi fi uddital e fi jiidi wona guere bon e fi wona faalaɓe yaadu e wonɓe Europe kadi hino faala kaydiji ɗum ɗon fof e bawgal Allah meɗen wawi toranadebe haray wata ɓe tuta yoɓe noddu faami si men gollidi noon kadi ɓe wawi andude so tawini kono woniri so tawini wona noon woniri ɓe nodda numéro 77 667 77 56 77 667 77 56 donc on ɗon numéro woni kanko talibajo on ka Karamko Mamadou Winda Diabo goɗɗo noddiɗo joni wosi ɗo wawi ko Karamko Mamadou wawi kon fof par ce que miɗo andi Karamko Mamadou wawi piiji ɓuyi wawi waɗ muta suppito waɗa piiji fof et ce ɗin piiji fof noon kay ɗo wawi par ce que ko yalande ko c'est important c'est important voilà bon minuma mi yoga e piiji Karamko Mamadou kadi na ko mi wawi kon fof mi waɗata yoga par ce que komi talibajo maɓɓe na joga ko ɓay kon fof mi waɗata mais yoga e piiji mais quand même ɗa wawi a salato waɗugol non andi piiji go kadi no wawi goɗɗi go en tant que ɓe jammiralla ma ɓe jonnalla en ordu haysi ɓe andilanɗi mi wawata waɗude so tant que a jonnali cardi kan hettuɗa voilà andi on ti hettali hoore mum voilà na waɗu voilà fewndel nder ɗo ni kala fi wona faalaɗo wona si jiidi ma sattiraɗo dewgal ma fi uddital bon ma wona marché man e fi yaadu walla wono marché ma yeeyo ɓendal voilà fi yaadu fi darja ɓantal hijabu ɗum ɗon fof kala aɗo tawi Karamko Doumbouya ka place Karamko Mamadou Winda Diabo min walidira e bawgal Allah si Allah subhanahu wa ta'ala ara men hersidirali kadi d'accord merci beaucoup ɗo wawi wayntade ok haray Dj Bella haray ko ɗum ɗon wonno ko addi en ɗo haray wona ko suuɗi menen wona men arnaqueur ko ɓe fayɓe Karamko Mamadou Winda Diabo o faami wona ko suuɗi d'accord bon haray na ko suuɗi ko men talibaɓe Karamko Mamadou Winda Diabo tigi tigui ɓen e hoore ko laaɓi pos faami wona ko suuɗi haray en du'anike fof en weltanike fof en tori Allah ɓe Allah subhanahu wa ta'ala leeɓi ko sattore muɗum yo Allah ittu kala sokaɗo maral yo Allah yaltin on tigui sattiraɓe fi kaydiji e jiidi e fi dewle e sattira e fi arsika fof yo Allah subhanahu wa ta'ala newnu danda en Allah yowata danda en kata e kasara danda en sabu gaño e bone iblisa remati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina remati allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha ji'ta sa'atan mati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa ala azwaji wa zurriyati ma sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa ala azwaji wa zurriyati innaka hamidum majidum haray toujours kala faalaɗo arde yo ar wakamu bitiki Diallo ka Karamko Mamadou Winda Diabo o tawa e ɗon talibaɓe Karamko Winda Diabo ɓe so ari ɗon kadi somin faala men nodda e ɗon kadi Karamko Mamadou Winda Diabo ɓe confirme mo way ko woni ton kon aray ko ɗum woni toon na wonde menen e Karamko Mamadou Winda men majjodira bimɓe kikiɗe jamma e lorma ɓe serani e leggene kono inchallah e bawgal Allah ɓe hawtete kadi Sénégal ko ne ɓawi hoore jam
Merci beaucoup aray ko karama ko Doumbouya wonno première partie ka émission men daroyɗa iɗo ganno so falama humpitade karama ko Doumbouya on ƴetta numéro téléphone on ko 77 667 77 encore waɗon 56 minni on mi répéta numéro 77 watta 667 waɗa kadi 77 waɗa 56 kon ɗon numéro téléphone woni numéro karama ko Doumbouya régime publicité s'il vous plaît arten ka plateau men ɓayɗon andi ko sati koɗo laati ɗum 23 décembre ɗe mari hirde molanade à la maison de la culture non culture na centre culture de sec non maison de la culture de sec donc ko samedi le 23 immoɗen ɗon kadi noon aran le 2 décembre ɗo andi king on ko ɗon le 2 décembre régime s'il vous plaît addanan mayi ka comment dirais-je ka s'il vous plaît ka voilà ka publicité. Jama TV avec vous, jour après jour. Yeah, philosophe Peul, philosophe guinéen. Dream Company et Guinée Formation wani ko tatan concert mido wuli hebu gol cancer mido fima tour rap guinéen wana wadu gol tun concert ko yo caché bin compte bancaire. Kon nous fendi wo samedi 23 décembre wo ko centre culturel Doutasek Artijombo Artijo renommé international Europe yakude leyde kambu pay kunkunoida o lanci Gambie o lanci la Guinée o lanci Côte d'Ivoire o lanci Bamako erapindi kombo woko striker Poulong o email nanak Poulangal la Guinée fom de nota le 23 décembre centre culturel Doutasek eningambo wo striker comme Poulong pay kotako berne mabe walotako komi woli wo nunanay no lang komi ma pori wo nunanay no lang Sadio mo ansala na kilang Natu Gongol ko 3000 francs CFA Fiepion ko 5000 francs CFA artiste be Guinée wobe Sénégal me fond le ta Séré Jiding groupe Jiding enenge striker Europe ne hakune Guinée Sénégal rappel me fond le ta Fissa Djiwadai hey wakala DJ Jo holi do ore mudum rappel be ben yarno to striker ila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri gurna nganda mi do yondini mi yetta joma salli sino dini mi do jawa hore pelle helta bappe fiyo jemma on mi hebu ko mi walo fisike mi hebu ko mi dano ngo hale jama fono invita wo ko ndum wo ko le 23 décembre ça se passe wo ko centre culturel Doutasek toute la communauté guinéenne kala mona da hore ma kala artiste wonno e Sénégal hale no invita concert o ido walu do 77 788 55 23 wala au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel. Ça se passe où? Au centre culturel Doutasek le 23 décembre. Jama TV présente deuxième l'anniversaire DJ Bella Joli wado e Jama TV woyi don andi émission daru yidaw ko do watta Jama TV ko wonde wadande fête molanaɗo samedi le 2 décembre au lycée Kennedy en face monument Koloban wo wonde hombe l'association Potta fi Anta Souci Fori résident à Dakar président gonen Abdourahim Diallo et artiste hombe woni wure lagene ara kan jatu lenuma onni ma bernde ande mi watti do munyalle yurmende ka fala na wo yaden gido ayon dinido fils de Marga de Bunaya Petit DJ Eriko Tiadi Ferre Sigito Kulu Sangi fo wono wi Petit DJ womi yedon kadi ko honto wadata lycée Kennedy wadata en face monument Koloban entrée ini 3000 francs CFA aro soutenon émission aro soutenon DJ Bella Joli soutenon culture guinéen à pas de fêteur au lycée Kennedy ara foro no dita dañande kadi ko wela ma wela ay ma wela anniversaire, DJ Lapso.
Joyeux anniversaire DJ Lamzo, Denyande Darado Yombo. DJ Lamzo présente son 3e anniversaire à Dakar. Oui, DJ Lamzo de Jama TV. C'est les gens qui DJ Lamzo. Kundar, Bajar, Hame Moy Mali, et lui kon Lamzo. Woko le 9 décembre, nous comptons wata ko Nyani Night Club. On a DJ Lamzo. Paikou kida kunkung. Lamzo no ma sa génération. Wonde nyande kadi non, wota yegitu. Ibo mari invité be mola nabe. Wo pare ngon ko Messe Wuri depuis Medina. Amadou 25 et Boy Tundunji et Messe Lamine Touré Leikone et Kouti Dandakar Sadio Pita depuis Wakam Suleiman Yunda Diabo Oumar depuis Kandakar et Yay Kamara Mbekadi Hadja Binta Balde depuis Koloban et Djadja Rama depuis Thiaroye Mariama Aselem et Lamarana Wakam Wo Artenka Sere via Sere Medina Sere Djo Diallo Sere Gerte Kiaf Sere San Rival Wo e Sere Aïssa Hitwa Mosibe Lamzo Minni ko Paikou Yidakou Yedakou samedi le 9 décembre 2023 au Nyani Night tagodo tutu sa koleta ningo ndo sala gabi me akki pade ande liye nyani tagodo tutu de Joyeux anniversaire DJ Lamzo. wohi mola ni on kadi pasi wona kadudi nyamande ala kono pirion chatta woko 2500 wadata ko prevent 3000 francs dum ko ya nato ama VIP dow kan newdi don ka dati don ka foti don wala 5000 francs CFA adije Lamzo fay ko ngay ligede So not the nder do tultudo woko tartudo nder do goje la bade be otino nder do goje wonon ko hobbe amin tapay koy ko hobbe fikki tapay koy woko DJ Yaya DJ Billy wo e DJ Boss DJ Yaya Junior de nyande kadi minnion entrée on ko 2500 prévente 3000 francs nata ama kadi wonon kan newdi don encore ko 5000 francs CFA ko VIP mosibbe onon e Lamzo e Yaya ka numéro téléphone woko 70 353 58 42 70 324 51 12 DJ Lamzo ende jande mosibbe. Joyeux anniversaire DJ Lamzo. Le 9 décembre Konyani. Joyeux anniversaire DJ Lamzo. Le 9 décembre Konyani. Beaucoup, très bien DJ Lamzo. Joyeux anniversaire à toi aussi. En tout cas, vraiment pas qu'on kadi wakili kun. Mais non donc andi si publicité di no jokkondiri ko parce que ko hande e jango menen on andi ko non gole den ko programme donc a Jama TV télévision autrement et donc andi non minno le 2 décembre sallallahu no jabi aray ko de mari soirée concert molanado wada do e lycée Kennedy en face monument Kolobani on aray Jama fo noddita de mari parenjo molanado mon dawroma en tout cas Sénégal fo no humpa mo andi mo kay ngari ko no humpa mo kadi ko hondu ngo watta e samedi le 2 décembre monsieur Mama Salou Sangaria le président l'association de jeunesse Sangaria en FOP Kaba Sangaria en FOP fait nous préparer badde le bossin tout le monde salminen kadi monsieur Sidi Ndelo le président l'association de l'âge vérité dongol Touma kangado salmina moƴƴa salminen kadi wano Binta depuis Grayov ko maren jon akasa marenje maren be nonno safi ɓurimmi salminen Binta depuis Grayov Houssay depuis Houssay Gawal depuis Wakam hara kankadi mo salmina moƴƴa fewndom ɗen motivation makko en tout cas Diang Aissatou kankadi présidente on ka PEPS ensemble pour le Sénégal kankadi mo salmina moƴƴa salminen kadi Lamine Touré l'association walla wiya way l'association ressortissant union termese Lamine Touré kankado salmina moƴƴa ko hande letere mabbe on kambe kadi yeyi en tout cas voilà en salmini Lamine moƴƴa kanko e union termese on fop e salmina l'association sereji di fop en accali hay goto wase sere janga sari 3 sere Jo Diallo sere Sa Rival sere Fortifoli Fori rewbe majina hulali sere nene goto sere kay kadi en tout cas bebi wo DJ Bella me wada fans club ma merci beaucoup hara mi salmini kadi fans club de DJ Bella joli no mo be yof Almadi Ngor ha mi Wakam merci à vous aussi lang habbi au maximum le 2 décembre salmine non kay kadi artiste be participer ben passé do ngandi fils de Marga l'enfant de Bounaya mo tawa hunde den en tout cas mo wakili moƴƴa ma bintu Camara kadi o wi DJ Bella e ngal andata ko mo wete ma bintu Camara petit DJ walla ya bapita dongol Touma paygo ngon kadi ko wi a anda pour la première fois taw lan concert ma anniversaire long si Allah jabi lycée Kennedy heeway tef inchallah parce que be kulu ben be jati fere be teli bofi ha memanoy ma heriko mi innuma
donc andi ha memanama wendu ka mabbe to fof ha tuma ha non dongol centre donc andi ko bapita woni ton haray en tout cas jama fo nodita dongol tuma fop mi accali hay goto jonno en arti kadi ka tournoi portal fi bantal souci folie résident à Dakar. Le président aujourd'hui, en tout cas président hande, o ari jode ka plateau kanko secrétaire Diogo wacemi wolta fiyondo c'est kanko wonno entraîneur game on ha o yehi lagina o arti fewndo ko Boubacar jogi équipe on mi anda so tawi ɓe changeiri lengue on e so ɓe changeiri taw donc ɗo mi wata wolde avant tout d'abord monsieur le président on jarama jarama no marsude alhamdulillah il faut no baɗɗo micro on wowlon kadi moƴƴe jamma on nana monsieur alhamdulillah no e jam jantula voilà ari o wari ka plateau ɗo non monsieur le président d'accord assalamu aleykum Alpha no marsude président yimɓe poɗo jullum ko ñoƴƴon ɗa jawa Alpha mi sikkitu micro ma huɓɓa il faut huɓɓinamo memuɗo voilà donc ñoƴƴu ɗon merci merci régime il faut que voilà jullum kun ɗa il faut que mi déplace o Alpha ɗawa konde haala hiwragol ngo jama on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ka télévision TV DJ Bella awi Jama TV ɗande komo yagal ma ngam yiɗa Jama TV ara o weltanama ara mi weltani ko men fof ɗon andi toujours aray e koye goto aray weltani ko jama on ɗo fof haray ko addi men ɗo tigi tigi ko weltanakol jama on weltano geme d'accord geme dongol tuma DT DT sinama geme na geme pita ko geme dongol tuma DT ayi oto jere no windi don DT haray ko dongol tuma haray ton kadi sewti ton ha me weltanobe geme ben fu kadi gilande ma dungi ha hewtono ma ndeylo ha hewto joli nane dan gila be baydi ha on to ha be baydi ha non gila nani nan vocal en nam yanda ko tanema donso ndiyan donso ittande ma ndiyan donso ha ndiyan janama ɗum ko ndeylo afia ka sakkitito e ka keneduɗo ngenen e janama ɗon ok ça fait ara ɗon a noddi fof très bien ara calɗo ɗon ɗon noon a ɓurtitantakinde par ce que hande minen vocal on donc a groupe mini non mais attends alpha c'est ko guiɗeña ko ndiyan donso ha ndiyan janama wo ko ndiyan donso ha ndiyan janama mi dari ko heɗa 30 minutes lan jooɗi la mijitade ndiyan donso ndiyan janama donc haray kon voilà haray geme joy a tawno a yahuno geme joy deuxième match dimanche troisième heure deuxième match premier match maɓɓe on ɓe juuduno e Bumbuli B kako Bumbuli B après Guinée geme waɗi Bumbuli 4-0 deuxième sortie maɓɓe on koye dimanche aro troisième heure contre maɓɓe e Pellum donc Pellum noon arali hande ko vice président on représente tournoi non ko président on représente tournoi fof président on ala équipe malgré ñande équipe moɓe woko équipe tumti on ɓe piyano nde ñande mi taw président en fof no jooɗi no aani ɗon kon no guerta par ce que ɗa andi duwaji ɗin voilà haray kon ɗum mat ɗon programme ɗon e dimanche pour supporter geme on programmation joueur ɓen kon marɗon ko yewtu ɗon par ce que vraiment no doit supporter no doit notade ok merci DJ Bella mi weltike haray président on kadi en hiri ke président on Maître Abdourahim e grandɓe men ɓen fof haray min komi inata geme haray en fof koye hunde wotere turki on mi jeeji on ari supporter équipe men on ɓe anda en par ce que koye gandaɓe koye wawɓe juude koye wawɓe supportude koye wawɓe andude piiji ɗi no yarata ko na première fois ni haray toujours mi torike supporter geme fof mi torike ɓe fi Allah e finelaɗo jano e paye kum fof yo ar e tawden ɗen ka terrain issa Allah joué hara guere waɗali sonko waɗali par ce que ko jang andira ɗen haray toujours ko ɗum mi mari komi yewta dirigeant ɓe ɓen fof kadi hara ɓe wallito e no piiji ɗi yara yesso ok no gasa ara supporter ɓe gemɓe no heeɗi ɓe nodda 78 116 82 38 no gasa si ɓe heeɗiti yoɓe noddu hen ka 78 e 116 82 38 acca Abdourahimi reɓɓe woni président tournoi portal fi ɓantal Duguntuni résident à Dakar pour la première fois m'organiser au tournoi
et puis kanko o dari o médiatise tournoi fof radio ji ɗin fof télévision ji ɗi fof engagé waɗugol o darali mbuuɗi Abdourahimi est ce que hande ka gaynande na en salminde d' abord awa salminde taw jama on weltano équipe 20 équipe participe ɓen artaña question o oui min assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh haray mi hiiroma am bela jooli e monsieur wuri boss jomen on e mbari en alpha haray ko weltanagol Jama TV e yimɓe wonɓe ɓe darde ɓen e télévision ko télévision men koye ngar waɗenmo soutenance par ce que ko hunde yiwɗa kala ko si duñama siya ayi bon chauffeur dogin tawtawal gotal kono ƴette passage ɓe hewɓe donc yo waw wattanorde hila anda o tournoi mo wonɗe wadde ɗo o waɗiraka pour jawdi waɗinaka pour intérêt personnel e yer 20 équipe participe ɓe milla weltaniɓe wona A wona B nano e ñaamo et puis kadi koɓe woni wadde ka terrain jikon no welilam fi honɗum ɓe arde ɓe holla football ko andanɗa hoorema hay sénégalais ɓe arnoɓe ɗo ndeñan ɓenni arbitre ɓe ɓenni mais est ce que ɓe ko nder sénégal ɗo wona addaɓe yimɓe no ɗum ko woni ko sooya contre maɓɓe mbumbuli tout court nden balore ɗon ko nanditata e mayre kadi ko balore tunti Boston bonna wadda c'est formidable vraiment haray min komi wawata wiide koyo jama o ar ndaara ko guinéen woni wadde ɗon ko koɓe pita ɓe woni wadde ɗon koɓe dugun tunni woni wadde ɗon ko ɓe ndaara kamɓe kadi kamɓe woni homɓe par ce que alpha sa do mi comboto mi cikko mi alaki pour hay goto mais sa yi ballon joni haɗe jouer ɗon nden ha siko Barça Real ko ha ɗo vraiment dimanche passé parce que piiji goɗɗi go si waɗi il faut haala dimanche passé e kuuku miɗo salminaɓe en passage ko weltala min e combattant jo ko discipline woni on ɗo needi quel que soit alpha ko ari heɓuma o andu ko ñawore Allah mais gonɗi ɗi mi yiɗon nden ñande ɗi mi weltaki wano gonɗi hon ɓe gonɗi hon ɗum ɓe marka 1-0 adjoint entraîneur ba défenseur ɓe fof ɓe waali ɓe wullugol ha mi oblige ɓa police jon ari nangugol entraîneur o min no ko joguiɗo jinna par ce que ko noon mi wawno wolirde pour watawa hocci mo mo tallade mo wulla koɓe égalise ko banje nayyi ɓe heeli ce n'est pas bien d' accord ɓayɓe tun ko kamɓe wanno ko kamɓe wonno dernier match ko kamɓe wonno dernier match par ce que ɓeya piiɓe wona yoɓe piye caɗaɗi ɓeya marque ɓe 1-0 ɓe jokke ɓe jokke wullugol ɓe égalise noon mbiru ɓe heeli kadi banje nayyi voilà weltare nden kadi sachet gonko wiɗa kon hari ɓe andali kodduri Allah on par ce que ko ballon noon ballon ko biskiti donc biskiti noon a andata kon to heelirta a nanga a helde hara en torodiri ko président o wi ɗon kon par ce que neɗɗo on mi dit la vérité c'est pas question meɗen goldo walla goɗɗum neɗɗon ko engagé ɗo engagani jeunesse on par ce que no si goɗɗo no engagani kadi jeunesse on il faut que femme on onon jeunesse on kadi ko onon woni avenir janggo a wawata yahude e terrain ballon et puis étranger enen koyen hoɓɓe arɓe par exemple woɓɓe men de woɓɓe men noon hasinaɗo jibinaɗo mari carte d'identité ɗo woɓɓe noon ayere wonɓe sonkayɓe ɗo bonna piiji taw hay consulaire ɓe ala sakko wona si a nanguiɓe ɓe woy ɓe présente ko ɓe to c'est impossible moƴƴa c'est pas bon on se dit la vérité par ce que hande sen yewtali gonga en yewta e fenade e so yen enen kadi mentalité o minani acca ƴette goɗɗo kaliñi taw allo oui mo jarama no e jang alhamdulillah na latom alhamdulillah ɗo noddame hon ɗon inne ɗo maake honno way haray men ɗo wiye Idrissa way Idrissa ken kon Idrissa Geme président équipe Geme o Idrissa Pellel le président d'accord haray miɗo salminoma ɗon en grand bela merci monsieur le président grand Abdourahim grand jamen on ɗon grand monsieur Ba Alpha ɗiɗo voilà mi salmina ɗon kadi monsieur l'entraîneur koto Boubacar Lambanji d'accord capitaine équipe Geme o Mohamed Bayle Ba d'accord voilà e joueur ɓen fof dal haray mi acci ala e goto ok
aray miɗo encourage jeerɓe ɓen e supporter ɓen toroɓe yewgo supporta équipe Guémé o dimanche 17h. D'accord. Voilà, haray vraiment mi weltani kon fota e battande yewtereji ɗin e golleji ɗin tournoi o no yarde no hannirmo machallah. D'accord. Voilà, haray ɗen tori waɗugol final e jaam. Voilà, mo kala e fetta ko hani fettude kon e hooren tawirta no newori. D'accord. Voilà, encore kadi noon encourage yimɓe ɓen kadi fi anniversaire ndaaroyiɗa weltora. Naam. Voilà, le 2 décembre voilà haray jeunesse guinéen o fof no noddita to min fa Guémé donc guinéen fof noddita to inchallah. Wallahi. Voilà. Idrissa. Naam. Dimanche en joue 2e heure et 3e heure pardon. Kono woniri. Mi ñanden e hanki men jorɗe monsieur Sidi Ndeylo. O andini en si Allah jaɓi délégation dengol tuma on siko sappo heeɓi siko noga o heeɓi o hewto he ka terrain ko ɗon direct mi noddi monsieur Abdourahimi ɓayari noon mi jiɓi leɓi siko 3e heure jeeteŋe siko 1er heure après Abdourahimi président o andinimi en joué 3e heure haray moko baɓe men ɓen no inni seenoto e dimanche ndaarugol fayɓe ɓen est ce que on gayni encourage de fayɓe ɓen pour yo si moko baɓɓe heeɓi hewto yara ɓe heɓay ko weltini ɓe. Non, inchallah minen sukaɓe men jogii ɗen ko wowɓe ko watta ko marɓe needi e teddungal haray kala ko ɓe nooti moko ba wawa tawede ɗon tawde noon haray naturellement enen Guémé hiɗen anndira teddungal particulièrement guinéen fof enen Guémé kadi hiɗen feeñi e nder mum e anndiregol needi e teddungal. D'accord. Tawde premier maçon jour mo heɓno on wooduno membre ɓe men jeeyaɓe e nder dongol tuuma haa Guémé ɓuyfannoɓe yaade mais tawi nde ñannde yason no waɗi crise tawde hari nde ñannde bore combat janno no woodi tawata wono juuɓe men haa e makko baaɓe men tawi déplace goɓɓe ngol aray waɗa sir. D'accord. Par ce que minen e hoore amen miɗen anndi mi yewno maçon mais pour yo men heɓno min artira hay taskimaɓe men harɓe alaa e dogude. D'accord. Mais inchallah dimanche aroɗo ɓe yeeyi jeunesse ki Guémé o e moko baɓe Guémé ha hewti dongol tuma centre fo inchallah ko terrain. Merci beaucoup Idrissa Ara mi weltike. Haray mi weltani kon merci. Merci beaucoup. Acca 78 116 82 monsieur le président kanko ni président HC Guémé en tout cas en weltanike o moƴƴama e ko participe kon min ko mi wonno wolde ko fi guere walla welto ha feƴƴita e woɓɓe no ton kono mi wonno hay kaydi ɓe ala naafi hono ma ko ɓen ɗon no wiya étranger par ce que si ala kaydi walla ko kaydi ressortissant ma on joguiɗa ko a woni étranger ɗum ɗo jamma on andu hande monsieur Abdourahimi komo maali ko guinéen jo no wawi wonde kono noon si ari ka gueɓal sénégalais ko gueɓal sénégalais on heɓata déjà heɓata gueɓal guinéen par ce que ko carte d'identité national sénégal o joguiti donc etc mais woɓɓe men nono toon hana hay considéré ɓe ala ɓen ɓe ala gueɓal guiné ɓe ala gueɓal sénégal donc il faut que ɓen no ɓe wattana hakkille par ce que so ala kaydi hay fof ala gueɓal hay nokku ase goɗɗo arata naw guiné min komi guiné honto windi ko a guiné kere ko ɓeyɗo rawni tum hande aɗi ɓe comorien ɓe sa yiɓe ɗen seppide e maɓɓe a sikki hay ko enen haɗa ɗe nande maɓɓe ha maayi ñande ko ɗum mi wadde sénégalais jego mi yaa tum o anda ko kanko oɗa comorien joni holanma pulo fuutay mi yeehi ha mi heɗɗo min mo laaj ko dak pulo fuuta la laaj ko o darde mo nimo grand sawa yaw guinéen ga o nomo si comorien min mo gisigal ŋeewa a faami déjà on hay olof waɗanata mais sa yiɗen voilà yiɗen waywa tuwa chinois o koy merci donc 78 116 82 tournoi on min mbiɗo weltorimo piiw gotum par ce que président on engagé c'est-à-dire ko deuxiéme Sidi Ndeylo par ce que Sidi Ndeylo probléme makko on ko wat o médiatisata kanko mais so engagé kankadi hunde nden o yaha hande lanna ɗum ɗon e yewtema kono affaire médiatisugol kanko wigol yaha télé radio et cetera haray nandi mo hontitandi ɗum ɗon seeɗa mais ça arrive aussi un jour viendra kankadi o ɗimpiji fof anday par ce que hande Abdourahim hande dugun tunni ɓe andano dugun tunni ɓe andano tumti dugu foppo andi hande fof andi
c'est pas question enen dongo tuma tum bayde jandi dongo tuma yoni awa waden ka WhatsApp uji waden ka messenger ji c'est pas ça l'objectif médiatiser sur le niveau international harabe ande États-Unis France Angleterre partout adna long anday hunden wadede hande mi wobbe no dara no ay tournoi mo ko finanga ko netuma minano finangal siwata ko match de poule di men woni donc waray Abdourahimi préparation fait engagement ma on e au tournoi parce que yide intrimo kadi neddo moko bajo wiyetedo Mamadou Saliou hanke tumona la bela tournoi on compte ma finanga mini président final siwa woni eto don non hara finangal février tawalingal avant février waɗen finangal passé c'est février hewto ko tan campagne est-ce que la programme ɗum ɗon oui DJ Bella Joli mi hiwro gouvernement mengon e vice président Ousmane Coulibaly e c'est un brave neɗɗo yiɗɗo hunde sport o wakkiliɗo e fimu e mi hiwro ɗon wuuri Koura Duɓɓoy e artiste jo mengon fils de Marga mi hiwro oɗo on no wiyete Mohamed Salia Camara Mohamed le garde-corps et Abbas parce que ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe ara ɓe yewtalan kannda hoore ma no woɗi ko woni dogori ton haram mi annda mi renta engadi a renta tu vois mi hiwro ɗo en passage messier mane e neɗɗo wakkiliɗo jonnuɗo lan teddugal gandanɗa hoore ma bana jomɓe paali peyi hande min immike mi yeehi minge makko ka maƴina Wulali anaɓe maƴinima ton non no andi teddugal si goɗɗo jonnima teddugal ça va fait mal parce que teddugal no teddi mi yahi mi tawi ɗon way ko ɓe woni maƴina Wulali ça c'est la vérité tawi to kadi les anciens gloire Bafo de Risis e monsieur mane e ɓeygu koto Camara e extra ɓe mi andano mi tawayno nder ton mi sikkatano ɓen ari mi yiidi ɓenniya rahi mi ɗo ko kamani vraiment haray mi weltanike ma mi weltorima ko honno président maɓɓe o wiyete présidente o Nafissatou vraiment haray lan hiwromo moƴƴa mi andinamo en fof koyen hunde wotere par ce que association ko résidence o Dakar wiya ko pour tout le monde ta goto yiw hoore mum min miɗo faala en fof woni hunde wotere hawten nene hana hawten baba tant que a naati a Dakar rek ka résidence o Dakar ala pita ala ɗuma eɗe wawi noon sendude koɗo koy par ce que ko namuji men ɗin noon mais wonen ɗo même mère même père hawte woni hunde wotere welata fi noon kono wonɓe anduɓe no jokki affaire ji ɗin no andi an ten grand journaliste yerma on hiɗa wadde ko wawana noon basal ko fina dawa marsa e marsata ko Allah wodani mais noon min ko min nayma ko wata décourage o ya wakkilo ɓeyda courage ma o ɓeyda muñal ngal par ce que woɓɓe inna bela te damettalan woɓɓe inna bela no welalan woɓɓe inna bela no moƴƴi woɓɓe inna bela no boni ɓeydo fof hawtodira an attina kare duma par ce que ko an ayi honno comment dirais mi arta ka fi tournoi potta social résidence o Dakar supporteɓe mbumbuliɓe e supporteɓe comment dirais soya vraiment bi mi fuɗɗi darde ballon en 90 mi meeɗa yiwde supporter ɓe wona ɓeɗo fair play ɓe piya e piɓɓe fof salmodira bakkodira ni c'est les première fois min jiihuno ɗon ha manini la konɗo min noon mi welti wona question mbuuɗi woni o tournoi match tati a joyi ɗum pour ya yew débloqué walla 3 box c'est devenu problème mais honno kan noddi par ce que kadi ko yiɗɗa kadi ko andingo jeunesse ɓe guinéen ɓen hiɗon ɗo hiɗo woni hoɓɓe go ɗi médiaji sa yontigui no arde ga hiɗa ɗum woodi ko waɗda wadde e mum eko heddi eko wayno c'est que mo ɓe ko waɗi o ko hoore mum moƴƴere nde waɗɗa o ko Allah yoɓa e ma min komi torto responsabilité ɓen fopp e 20 équipe on supporter maɓɓe fopp yoɓe ar ɓe waɗa no ɓeyɗa woni wadde noon ko nokku goto ɓe jooɗi ɓe piyama 2-0 masso gasi ko hay mbusu ndiyam mi yalno wedda vraiment miɗo weltani supporter soya o miɗo weltani supporter mbumbuli vraiment haray noon kadi fof no invita yoɓe ar ɓe ndaara ko honɗum guinéenɓe woni wadde yoɓe ar par ce que fonɗo ko honɗum woni objectif association ko en scène
o haɗa e sport on tun o haɗa e culture tun o golla e woni koye fuɗɗade non o woni par ce que il n'a même pas un mois so heeɓi ko un mois 3 semaines 3 mois 3 mois comme ça mi faala e jama on ara continue allez ƴetten goɗɗo kalleñi assalamu aleykum Walaikum salam. on jarama ɗon e jang Jantu ja ɗo noddami on ɗon make honno ko hajja as hajja hombo asietu. hajja asiyatu konde tuma hajjoyɗa Sala parame. c'est ma fille gonde tuma hajjoyɗa asiyatu Ngene de jak. Ko tamere. si baba awatu andi ka yomi fonceto ma fille sika wonɗaɗo no koppude voilà merci beaucoup bon min hino en ɗo si sago an heɓotono massiji ɗin hiɓe kasude ka pour heure ji wona e min essa don ko ƴettiraɗo signira 15 heures à 19 heures bon élection jiɗi no arde par ce que so yimɓe wawa wadde compréhense sa yi tun en gelli ha en arti 14h30 ha 19h ko combat ñano kono kamɓe ɓe anda ko nder to acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo on jarama allo awa garan mi ñawlima ɗo voilà joni ka tanji eɓe wawa famude hunde wotere ko guere jano an hoore mayɗa an a tawama waɓɓe intervention waɗi tout pour yo jouer joni noon a convoqué équipe alpha o ara à la dernière minute ɓe inna ɓe jouay 45 minutes ça ne peut pas fait parce que stade o wona enen jeeyi ɗum déjà haysi ko enen jeeyi stade o kadi yaɗo limitirayi min julɗum accude jaɓano ma ɗo haysi ko an jeeyi hunde ɗamari limite tagaɗo ko wawɗa gollo ko wawɗa golle ɗamari limite golle maɗe hande si tawi réglement l'intérieur a jonnama ɗum il faut respecta acca noon organise ɓe ronka respectude c'est là pas la vérité hande sen daari en tawi une seule match par exemple 2 match 3 match daari match hakkude mon Allah mo yoɓante 150 000 par jour ñande fo ñande en gaspille 300 à 400 000 moins c'est 400 000 francs 100 francs atta joni a yeyata 400 ticket non jamais pliera jamais ko ñande wotere yeyde noon 400 ticket woni match ouverture wattali ha wetango hande mi ñande mbiɗen suuɗa match oɗo min yurmodiri min suui match wallahi asim hay kamen yoɓa dije jon tawi ala tawi ko ma président o yalɗa ka mbuɗi mum kadi yoɓa ko waɗi yoɓete ton kon fof wonti ñamade a faami donc hande ɗum ɗon fof jamma il faut ɓe comprena ɗum ɗon o 3 mars kadi gonne wadde ko pour yen yahawu haɗa ɗi élection ji tawali hen par ce que si élection ji ɗi tawi tourna on daroto et puis si votama ha ganama yo Allah dandu kadi probléme tourna kadi daroto c'est pour cela que ɗen ansonude e sago men mois hayso ko le 2 février ala ko le 2 walla 3 février dimanche wonta waɗen final ngal gayni de ñewn tournoi ɗon antamen goɗɗo goo e son famille c'est pour cela min tori jama supporter on are supporton ça nous reste voilà ça nous reste 4 minutes alpha kon ɗum prépare ɗum par ce que il faut que andi noon gueme wona pagay won ton il faut annoɓe il faut supporter ɓen ara il faut grand sir ndeylo o engage o kanka de piiji goo puy kono no woyri engage ade noon bocar lambagne il faut ɓe informa kadi jama fof yo ar soutena o équipe men par ce que vraiment c'est très important et puis des fois iɗen heɓude heure molanaɗo par ce que 3e heure vraiment c'est jano en tout cas ko sa jano merci Ousmane Coulibaly big up à toi ok grand bella aray mi weltike donc haray wano président men e mara ɓuuri koto sidi ndeylo e kelɗude e piiji ɗin fof woni financement woni tout donc hiɓe weltana haray toujours komin guinnata wano modi Boubacar Lambanji e modi Idrissa e adjoint entraîneur monsieur Diaw kenkon haray kankadi mo weltana haray toujours e modi Amadou Ndeylo imamuɓɓen ɓe woyi ɓe jokkude kame yata o e kamɓe modi Amadou Bourouwal haray ɓe fof ko ɓe hunde wotere mi tori keɓe yandi ɓe
jeejang en supporter on fou ɓe arda en teddungal ɓe walito en supporter maçon fino yaara yeeso par ce que si tawi waɗi 3 match par jour ko fino yawira tawa kadi si goɗɗo arali a air obligatoirement tamma kon ɗuytate sa ari tun a air haray probléme ala tamma on timmay kono si a arali a airi a convocama a timminali arbitre ɓe ɓen ko ɓe wawi ko ɗuytugol fof no fotana ɓe derte on no aray min gon mbiɗo hiwro ɓe kamen fof mbiɗo tori gueme fof yo ar supporta en haray inchallahu ɗen tori asonna jelo biye donc haray mi heɓanayi 10 personnes biye inchallahu ɗum nona probléme Alpha, ça c'est vraiment voilà. Sabu c'est fils de Margana ni ko yimoko. Ouais, sabu moƴƴo 10 personnes kanko tun bon. En aray. Acca président kon marɗon ko wayno non émission on lanni no neeɓi mais quand même il faut que waɗen ɗum ɗo parce que télé on ko enen jeeyi c'est pour nous Jama TV c'est pour nous. ɗo min komi wayntorto ɗo ko wonɓe wiide pour heure jiɗin ka groupe ɓe naata ɓe yewta no woodi woɓɓe ta ko responsabilité ɓe surtout ma bosson bonna watta expérience fait les différences parce que min sa yi ka groupe to mi nattami wowla il y a certaines choses ça ne le fait pas irresponsabilité a wowɗo organise de a anduɗo organisation il y a certaines choses si ça passe kaka directement Ousmane Coulibaly yata informe jippoya jonno wallidiren en fof par ce que min imposa ɗum ɗo ko ɗum ɗo watte ko tan o wona daarede yewtite are jonnite ka nder groupe haray yoɓe wallito en fi Allah no woodi woɓɓe araɓe toon naata haala sama fait mal mais je laisse parce que ko min noddi ɓe mais ɓe antun toujours ko hunde waɗi o ya en cause haray vraiment koye wallidire pourtant jiɗin ko wona waɗe ɗon kara milla yaafine maɓɓe moƴƴa yoɓe muñño kadi ko devant télé on toon mi woni wolde yoɓe muñño dernier auditeur walla auditrice ka ligne assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jang yo ko numéro mo ɓe ƴettinani on moni yeggi numéro mi ƴeɗɗonnani on yeggito ɗon numéro mo ɓino ɗon dandala ceerno dumbuɗa mawdi ono gay ko were yetta soɓe quoi régime ƴettana numéro ɓe ɗo après min mi noddaɓe mi jonnaɓe numéro joni régime o ƴettana numéro mon on après mo noddi ɗon ɗo mi nodda on simi gayni émission nani awa sarle ok hatta noon kadi mi wolay numéro on pour no jentoron mo moƴƴa bon ay bela jooli yoɓe wawa famude ɗum ɗon watta ɓe natuɓe tant que responsabilité jo si goɗɗo yalti par ce que no woodi woɓɓe men ga ɓe famanani affaire football ɓe anda affaire tournoi par ce que ɓe impose toujours tanji ɗu daɗɗi no gasara ko goɗɗo mi woni wadde ay yappa ça non il faut que ɓe par ce que yoɓe wawa famude raymi tanji ɗu taɗɗi nayma c'est ça ko deux match wona no joué ouais ndaruɗen tawɗen arrangea en tournoi on neeɓay o gasata hay ka élection ji sa ɗum o gasoyi o suuma e tawɗen noon ɓayna ɗum ɗo tun jokkuɗen yi kamɓe kadi ɓe andu yoɓe rew yurmede c'est ça est ce que so kamɓe ko honno ɓe guerday noon solution no woodi plan A et B woodi si tawi plan A o moƴƴali ko plan B on yarata c'est tout c'est pour cela woni président et vice président yoɓe andu kamɓe groupe aji yoɓe andu kamɓe joueur ɓe yoɓe andu kamɓe dirigeant ɓe si tawno koye maɓɓe ko solution won ɗum ɓe ƴettayno harayno tournoi o darinoke woɓɓe amen siko men organisme harayno tournoi o darinoke jigol ma ɓela say tournoi ji hewɗi no commence surtout ma wono kam amen malto ɓe nangi woodi ɓe nanga so taw ɓe naɓa ka police ɓe neɗa ñaami mbuuɗi walla ils sont pas mangé non ɓe ñamata an participation mbuuɗi mum gasino fewdo on tumani haala yaraka noon chaque dimanche wersa 400 000 francs ça manque même pas 15 yaha mais si woodi piiji goɗɗi go ta supporter kadi on dit pas par ce que ɗum ɗon fof yiɗen ka terrain to ayi ko ɓuri musde ko tuma joinɗa 3 match tawa bloc ko goto yeyata c'est grave tawata hay coggu e sa ɗon hay ɓaali donc c'est un peu gauche quand même parce que donc kulomo kala présentiɗo ƴetta adda e ɗum ɗo naɓeɗa ka radio naɓeɗa ka télé mais an gadi expérience fait le différence waɗu calcul mobilisa hoɗo ma ngon par ce que ko pour yo hoɗo ngon ande pour yo ngo yaldu début match ji ouverture alamo daral ɗi e télé final alamo darta e télé no woodi piiji goɗɗi goɗi sino waɗede no moƴƴi no yawde remercier wonɓe wadde mum ɓe wonɓe dogre surtout ma par ce que bela joli mo wakkili e fi tournoi o vrai
mo ɓuri men fof wallahi mo darani moƴƴi noon nde wonde mi yurmetemo sa kanko bela mais mi anda dal hunde kala nde yuɗa kala makko waɗɗa ko joddi Allah ndi jeyɗa to par ce que o tournoi ɗo goɗɗo ɗaɓɓaɗo mbuuɗi fes ayi kono jeunesse o mobilise ara waɗa fair play hoɗo mago sinnama rek tunti walla gueme mais arde ɓe jamaji mon ɗin fof teddugal VIP no waɗi julle joɗɗon min kadi hoore am mi waɗay sentir vraiment ɓe hoɓɓe am ɓe mi noddi ɓe waɗi teddugal comme ko maƴƴina hulali waɗi hande par ce que ça m'a surpris ɓe nilan noon sallah jaaɓi yen sabbo ɓe le 2 décembre en anday ko kamɓe woni homɓe min ɓe ko bisimilla maɓɓe ko tooli vraiment min aray miɗo salmina monsieur Wuri e madame on waɗani men ɗo hannde ko min fiftori min weltike moƴƴa wallahi moƴƴi Wuri ombo Wuri goto awolanimo ɗum d'accord donc Wuri goto donc on ñaami ga quoi min miɗo wadde émission non min mi non mi allanɓe ɗa yimɓe ko min ɗo waɗani men ɗo ko moƴƴi kono mi daarima faama komi daarima merci beaucoup madame Ba merci oh c'est bon probléme ari Wuri probléme ari ara mi weltano kadi ASC an o mere ɓe ɗo ɓe wulla heege ɓe hammi dow ga tum ɓe deƴƴi hokko mi weltano sukaɓe am ɓe ka atelier to mi weltano kadi e baba galle e ko honno leluma Santos de leluma ayi nini kanko wodde oya honno non oya honno le de ɓay min ni kaƴo leluma yimɓe mano ɗo marɓe équipe ballo o addana ende équipe fof mi yimaɓe wallahi Santos de leluma mi anda fi baba galle mi yaha toon janggo o addanalan inɗe seeɗaɓe par ce que o yano décidi o waɗanaɓe morceau c'est normal voilà voilà haray a gayni wayntade oɗo kadi waynto wawen seedde ɗo par ce que déjà e l'heure on hoota ɗo ha oɗo caroy enquête masar mi wakama akasa aɗano sekodir ok aray min kadi ɗo tigui tigui komi waynitorta ɗo mi weltanike on noon DJ Bella mi weltanike président on ko mottidiri jama on par ce que mottidirgol jama o wela fi ko muññagol andi goɗɗo so woni président ko yo muñño o nana e piiji ɗin fof andi DJ jon kadi même chose a nana e piiji ɗin fof no wayi wa anternaire a waɗa eɗa goɗɗo ɓe ayi ko kanko waɗi ɗum ɗo walla ko ɗum e waɗiri ɗin haray ko Allah muuyi ko goɗɗo wawata ittude haray toujours noon min on mi salmini e fans amen on gueme fof gueme dukku ku ndala o kala bamba ya fof meɗen tori ar supporta men ha tayre ha dukki mi tori ko mi jeeji on fof aɗen supporta en équipe on yaare yesso wonno prochaine fois wonno ɓurayni kadi équipe uji ɗin walla ɓurani organisade aray noon mi salminiɓe gueme ɓen fof mi accali a goto eɓe tunni jaale ɓen fof mi salminiɓe eɓe pellel eɓe jooli eɓe kenkon eɓe barkere e bourwal sila ndeylo afia haray on fof salminama e darussalam ha hewtoya ka guiɗu ka saabu moƴƴo en ɗon kadi mi salminiɓe e modi boubacar lambanji 1 et 2 ɓe marta modi boubacar lambanji 1 ɓe mari modi boubacar lambanji 2 ɗan hiroɓe ɗon hiro ha gabila hara ley toon haray lan salminaɓe lan dosiɓe jang haray modi mamadou boulou kadi men hiirike ɓe buy haray toujours en fof koye hunde wotere DJ Bella mi weltanikema yo Allah ɓurtu en wallude yo Allah ɓurtu en nattande groupe o yeeso mi toriki Allah jalbina fiika men en toriki Allah haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh président merci beaucoup merci alors merci beaucoup téléspectateur ɓe onno ɓe darde Jama TV émission men on lanni laaɓi si Allah no jaaɓi e lendi aray ko fils de Marga e ma Bintou Camara 14h30 kamɓe woni ka télévision ka plateau ɗo 100% de ñande ambiance fils de Marga ma Bintou Camara inchallah lendi kamɓe wonta ɗo ɓe yewta ko hon ɗum ɓe prépari 14h30 15h30 onon e min ka émission hotel fouta sallah jaaɓi aray vraiment fils de Marga la fala ya waɗu biyende ñande avec ma Bintou Camara voilà merci à vous tous merci Guémé merci Guémé 4-0 pas 2-0 de 4-0 deuxième match ça fait 4-8 Moutas merci ciao Inch'Allah jaajëf merci grand